आयतारा जाल्ल्या हणजुणे कम्युनिदादीचे बसकेत कम्युनिदादीच्या जाग्यार कांय इव्हेंटाक मान्यताय दिवची वा दिवची न्हय हे विशीं चर्चा जाली. प्रिवियस मोटरस्पोर्ट स्पेक्ट्रम इव्हेंट्स प्रिवियस मोटरस्पोर्ट पास केला आनी एक हें येयलेलें आमकां ट्रायब गायड म्हणून एंटरटेनमेंट बॉलिवूड ऑन 2030 ते रिजेक्ट केला because we didn't get proper document from them. आमकां कसलें हें ना ऑब्जेक्शन ना until unless it's a genuine event. हय आमकां गांवकार आमकां जाय सनबर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल सनबर्न जे जाता पळय ते ही टायप लोक आतां उलयता दॅट इज लॉट ऑफ इलिगेलिटीज ड्रग्स हें तें जाता म्हणून करेक्ट बट देर इज डिपार्टमेंट्स दे डू इट धांक बंद करता सो आमकां कसलें ऑब्जेक्शन ना. कितें इलिगेलिटी जाता देर इज डिपार्टमेंट ते येवन पळयतले आनी ते तेंचें काम तें आमकां ऑब्जेक्शन ना. मजगतीं हणजुणेच्या लोकांनी परतून एक फावट सनबर्न आनी हेर ईडीएम कार्यावळी आड शांतिकायेचें आंदोलन केलें. ईडीएम आनी हेर कार्यावळी जावंक दिवचे नात, लोक आपल्या मतार ठाम. If we are the villagers staying over here, it is also our say in the matter, and we hope the Anjuna Panchayat, to whom the memorandum has also been given along with the Anjuna Kamdat, to not have any such events, whether it is events that should not be named or who have or who feel that they can silence the voices of Indians. They are wrong, because under the Article 19 of the Indian Constitution, with freedom of expression, we have a right, we have a responsibility to speak up against such events which are destroying Goa. Here we are standing together. We are standing here together right here, right now. We plead everyone who believes in this cause to come forth, and if you are a shareholder of the Anjuna Kamdat, or if you have any say in the matter for having such events, please raise your voices. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.